Turi mu gitondo cya kare ku itariki 29 Gicurasi umwaka w'2026. Turi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi makuru mu karere ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Amakuru mbazaniye kugeza ubu nyuma y'uko intumwa za M23 n'intumwa z'Ubusuwisi bakaganirira bahuriye mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Intumwa z'Ubusuwisi zasize zigiye ibintu bikomeye cyane umutwe wa M23. Ni ibiganiro bimaze iminsi igera kuri 2 kugeza ubu. Amakuru aravuga ko nyuma y'uko Ubusuwisi buhuye n'intumwa za M23, hari n'amakuru avuga ko intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Katari nazo ngo zishobora guhura n'uyu mutwe wa M23, dore ko amakuru avuga ko nyuma y'ibitero byabereye muri Rubaya ku rugamba muri Masisi, amakuru aravuga ko nyuma y'uko M23 ikomeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane hakoreshejwe indege za drone ndetse n'abasirikare bo ku butaka. Amakuru aravuga ko ku rugamba ibintu bitoroshye na gato. M23 iri gusobanurira zino ntumwa iby'ibi bitero ndetse n'aho biri guturuka, ikavuga ko rero iyo ibyisabwa idakwiye kubyubahiriza mbere ya Kinshasa. Ndakubwira igisobanuro gikomeye cyane ku mirwano iri kubera muri Rubaya. Amakuru menshi cyane aranavuga ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishaka guca ruhinga leta ya Kinshasa bakaza kuganira na M23 ku bijyanye n'ibi birombe by'amabuye y'agaciro muri Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, uburyo Amerika yagirana ubufatanye n'uyu mutwe wa M23, dore ko Kinshasa nubwo yasinyanye amasezerano na Amerika ku bijyanye n'ibirombe by'amabuye y'agaciro, ariko Kinshasa nta burenganzira kugeza ubu ngubu ibifiteho. Bivuze ko rero ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bushobora kuba bugiye kuva mu biganiro no mu bijyanye n'amabuye y'agaciro na Amerika, ahubwo bikaba M23. Ndakubwira ko kandi i Doha muri Katari M23 na leta ya Kinshasa nabo bakomeje ibiganiro mu buryo bugoye. Ese ibyo impande zombi bemeranyijeho mu bihe bya mbere byarubahirijwe, dore ko basubiye ku meza y'ibiganiro magingo aya. Amakuru aravuga ko ibiganiro byatangiye gufata indi ntera nyuma y'ubuhuza Katari, ndetse amakuru avuga ko perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mbere y'uko bahura bakaganira ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibibazo u Rwanda rufitanye na Kongo. Amakuru avuga ko M23 yatangiye kwaguka mu buryo bukomeye cyane mu bya politike, kuko amakuru aravuga ko umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo M23 Corneille Nangaa ngo ashobora kuba yarafashe icyemezo gikomeye cyane, ndetse arashinja leta ya Kinshasa ibi bikurikira bituma M23 nayo ifite ibyo yitwaza ku meza y'ibiganiro kandi bifatika bitandukanye n'uko byari bimeze mbere, kandi amahanga yose akaba yabumva. Umva ibi bikurikira rero: harimo ivangura riri gukorerwa bamwe mu baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibyo ni byo M23 ishinja Kinshasa. Ikindi ni ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gitezwa na Tshisekedi. Ibindi ni ibikorwa by'abajenosideri ba FDLR bafatanye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Ikindi ndetse no kutubahiriza amasezerano ya kera yasinywe hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 muri 2013. Ibi ni byo Corneille Nangaa avuga ko leta ya Kinshasa itubahiriza. Ati natwe ibyo dusabwa ntabwo dukwiye kubyubahiriza. Ndakubwira ko kandi magingo yangaya kuba M23 ifite ibibazo bikomeye cyane by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo birabaha amahirwe akomeye cyane n'ubundi yo kubakomeza ibiganiro bafite ibyo bari kuvuga, kuko amakuru avuga ko aturuka mu karere ka Rubavu aravuga ko igihugu cy'Ubusuwisi ngo ibiganiro byabahuje na M23 byasize hanzuwe ko iva ngo mu bice yafashe, ariko nayo ibyo isaba byose bikaba byamaze kubahirizwa. Ni ukuvuga ngo izava mu bice yafashe ari uko ibyo isaba nayo byubahirijwe. Ese ibi birakorwa gute? bimeze gute? Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndaza kwerekeza mu burasirazuba bwa Kongo rwagati muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Nkubwira imirwano ikomeye cyane yahuje M23 na FARDC ahitwa Imisambo.
Amakuru aravuga ko muri aka gace habereyemo imirwano ikomeye, ngo M23 yagabye ibitero bikomeye cyane mu birindiro by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa mu rwego rwo kwagura aho bari kugenzura muri aka gace ka Walikale. Kuva mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa 29 nibwo imirwano yumvikanye mu buryo bukomeye cyane. Intwaro ziremereye cyane n'izoroheje nizo zari ziri kumvikana muri ibi bice, bikomeje gutera ubwoba abaturage. Iyi mirwano kandi ije ikurikira iyabaye ku wa kabiri ku itariki 26 Gicurasi, aho abarwanya M23 bigaruye ibice byinshi muri groupement ya Ihuro ndetse na Katobo ndetse na Mukoho muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale aho muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byose ndaje mbyinjiremo nkubwira ido n'ido ndetse n'akantu ku kandi. Ndaza kwambuka hakurya y'inyanja ngari nkubwire ko Iran yihimuye ku bikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bukaze, ndetse byongera guha igihugu cya Iran urwaho rwo kongera kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo noneho bweruye mu muhoro wa Hormuz, dore ko ibyo bari gupfa n'ubundi ari ibintu bikomeye. Reka ibyo byose n'ibindi ntakubwiye mbyinjiremo mpere muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano yongeye kubura hagati ya AFC M23 ahitwa Imisambo muri teritwari ya Walikale guhera kuwa gatatu ushize ku itariki 27 Gicurasi, nibwo habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kinshasa bashyigikiwe n'abazalendo n'aba FDLR mu gace ka Misambo gaherereye ku mupaka wa groupement ya Kisimba na Ikobo muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru aturuka muri aka gace bivuga, nuko M23 ari yagabye ibitero bikaze bishya mu birindiro by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa mu rwego rwo kwagura aho bari kugenzura muri aka gace ka Walikale. Kuva mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa 29 nibwo imirwano yongeye kumvikana n'urusaku rw'intwaro zikaze n'izoroheje mu bitero byateye ubwoba abaturage. Kubera impungenge z'umutekano w'abaturage, biravugwa ko abaturage benshi bataye ingo zabo bahungira mu bihuru. Iyi mirwano kandi ije ikurikira iyabaye ku wa kabiri ku itariki 26 aho abarwanyi ba M23 bigaruriye imidugudu myinshi irimo Ihuro na Ikobo na Mukoho muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru, byongera gusiga M23 igaragaje ubudasa ku rugamba, ndetse byongeye gutera ubwoba abaturage mu buryo bukomeye cyane. Reka munyemerere nerekeze mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, hakaba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intumwa z'Ubusuwisi zaganiriye na AFC M23 kugeza ubu. Ibi biganiro byahuje izi ntumwa z'Ubusuwisi na M23 muri Rubavu. Ni mu biganiro byari bigamije gusuzumira hamwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe Doha hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 aho byaba bigeze. Ni ibiganiro byamaze iminsi 2 kuko kugeza ubu amakuru aravuga ko ibi biganiro intumwa za Amerika n'iz'Ubusuwisi arizo ziri kubikoresha. Gusa mbere yaho gato bari babanje guhura n'abahagarariye leta ya Kinshasa mu mishyikirano ndetse no mu rwego rwo kurebera hamwe amasezerano abiri yasinyiwe Doha muri Qatar ko yaba ari kubahirizwa koko. Aya masezerano arimo ingingo zijyanye no kurekura imfungwa ndetse no kubahiriza agahenge, ariko amakuru avuga ko kugeza ubu nta ruhande na rumwe rurabyubahiriza. Intumwa z'Ubusuwisi byari biteganyijwe ko ziza gukomereza urugendo mu mujyi wa Goma, ariko kubera icyorezo cya Ebola n'impungenge z'uko iki cyorezo gishobora gukwirakwira muri aba bayobozi, bahitamo guhurira mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Biba ngombwa ko abahagarariye M23 aribo bambuka umupaka bajya kubasanga mu karere ka Rubavu. Amakuru aturuka mu mpande zombi zitandukanye aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba ko Ubusuwisi bwagira uruhare rukomeye cyane muri ibi biganiro hagati ya leta ya Kinshasa na M23. Ingingo y'amabuye y'agaciro mu gace ka Rubavu muri teritwari ya Masisi iri mu byizweho cyane muri ibi biganiro nk'uko amakuru abivuga. Rubaya ifite agaciro gakomeye cyane mu masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho Amerika yasinyanye na leta ya Kinshasa mu mwaka ushize w'2025. M23 mu mezi ashize yatangaje ko yiteguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Amerika mu micungire ya Rubaya, mu gihe ibi biganiro byaberaga i Rubavu mu minsi 2 ishize. Ku rugamba muri Rubaya hari hakomeje kugabwa ibitero bikomeye cyane bakoresheje indege za drone, abasirikare ba leta barasa mu birindiro bya M23, ariko amakuru aturuka mu
mu mirongo y'urugamba aremeza ko M23 yashoboye gusubiza inyuma iby'ibi bitero. Reka gato ngaruke mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nkubwire ko Iran yatangaje ko yagabye igitero gikomeye cyane mu birindiro by'igisirikare cya Amerika biri mu karere ka burasirazuba bwo hagati. Bavuga ko iki ari igisubizo gikomeye cyane kuri ibi bitero biherutse kugabwa mu cyambu cya Bandar Abbas mu muhoro wa Hormuz nk'uko byatangajwe. Kugeza ubu ngubu rero ibi bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kuvuga ko ngo ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi Iran iri gukora, ndetse ngo Amerika iri buze kwihorera mu buryo bukaze. Mu yandi makuru rero, reka ipaji y'amakuru inyerekeza i Kinshasa mbere y'uko nerekeza i Doha muri Qatar nkakubwiriye iby'intumwa za AFC M23 baganiriyeho na leta ya Kinshasa. N'ubundi Martin Fayulu, umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, avuga ko amasezerano ya Washington ataba igisubizo kirambye cy'ibibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Martin Fayulu yagize ati Goma imaze igihe kinini ifashwe, Bukavu imaze igihe kinini ifashwe. Ati ibi ni byo yibajije cyane, ahakana ko ayo masezerano atacecekesha imbunda cyangwa akagarura ubusugire bwa Kongo n'uturere twinshi twigaruriwe na AFC M23. Uyu munyapolitike ushobora kuba nawe azabera kasamutwe igihugu cy'u Rwanda mu gihe yajya ku butegetsi, asobanura ko abaturage ba Goma na Bukavu afata nk'abacumbikiwe n'u Rwanda ngo bakubitwa kandi bagatotezwa, mu gihe ngo Kigali ikusanya imisoro igera kuri miliyari 60 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kwezi muri Kivu y'Amajyepfo. Yashimangiye ko ngo Kongo nta bubasha ifite kuri ubu butaka ku butaka bwacu. Yamaganye imvugo y'uko amasezerano ya Washington nibura yagabanyije umuvuduko wa AFC M23. Umuyobozi w'ihuriro rya Lamuka ariko yashatse kugaragaza aho ahagaze, atandukanya mu buryo bweruye ubufatanye bw'ubukungu baganiriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko abushyigikiye mu gihe yakubahiriza amategeko ya Kongo na Amerika ndetse n'amasezerano yagiranye n'u Rwanda. Kuri iyi ngingo ya nyuma aho bigeza hasobanutse ndetse hanashyirwa hanze icyemezo cy'akanama gashinzwe umutekano ka Loni k'ibihumbi 2773 kagomba kubahirizwa mu bikorwa. Bavuga ko ingabo z'u Rwanda RDF ngo zigomba gusubira iwabo mu Rwanda zikava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zishinjwa gufasha umutwe wa AFC M23 ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Reka munyemerere mve aho ngaho nsoreze ipaji y'amakuru mu burasirazuba bwa Kongo, nyasoreze muri Doha muri Qatar. Ibiganiro byahuje impande zombi hagati ya AFC M23 ingabo za leta ya Kinshasa zifashwa n'imitwe y'abazalendo irimo Nyatura ndetse n'umutwe w'iterabwoba w'abajenosideri wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Ntiharamenyekana uruhande rwatangije imirwano ku rundi, gusa amakuru aravuga ko abaturage bamaze igihe kinini bumva urusaku rw'ibiturika ndetse intwaro ziremereye cyane n'izoroheje zari ziri kumvikana, bitandukanye n'uko byari bimaze iminsi bimeze. Kuva mu gitondo cyo ku 26 Gicurasi kugeza mu masaha y'igicamunsi, M23 yambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa uduce twinshi mu gihe basatiraga agace ka Rubaya karimo Bukinanyana ndetse Gisenyi, Runigu, Kalunga, Bushiha, Konkwe ndetse n'ahitwa Nyakirango, Mushebere na Kavuta. Amakuru aravuga ko aka gace ka Rubaya nubwo kasatiriwe n'imirwano ikaze, gusa Rubaya kugeza ubu raporo zivayo ziravuga ko M23 ari igifite aha Rubaya. Ati urusaku rw'intwaro ziremereye cyane nirwo rwari ruri kumvikana hafi ya Rubaya mu birometero bigera kuri 30 byonyine. Uyu ni umutangabuhamya watubwiraga aya makuru. Undi muturage yatubwiye ko nyuma y'imirwano ikaze yabaye ku ya 26 yasize abarwanyi b'abazalendo benshi basubiye inyuma, ndetse amakuru avuga ko basubiye mu ntera y'ibirometero 15 uvuye muri Rubaya n'ubundi bari hafi aho ngaho. Ingabo za leta ya Kinshasa zapfushije ku bwinshi abasirikare babo mu mirwano imaze iminsi ibera hano muri teritwari ya Masisi, bitandukanye n'ibyari biri kubera ku rugamba. Gusa
Amakuru aravuga ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC mu birometero 5 byonyine uherekeza muri Rubaya ngo hakiri kumvikana amakuru avuga ko hari abazarendo baba barahihishe, ndetse iki gice kinini cya Rubaya cyose kiri kugenzurwa na M23. Rero bivuze ko ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa butakemerera na gato M23 kuguma muri ibi birombe by'amabuye y'agaciro ya Koruta hano muri Masisi muri Rubaya. Umuyobozi wa teritwari ya Masisi washyizweho na M23 yitwa Emmanuel Ndizeye Rutebuka yasuye abaturage bo muri centre ya Rubaya ku ya 26 abamenyesha ko ingabo za leta ya Kongo zitazigera zihafata. Uyu Ndizeye yagize ati ndabasaba ko muri Rubaya mwatuza, ati nubwo imirwano iri mu birometero 30, ati M23 ntabwo tuzemera ko FARDC yakwinjira hano muri Rubaya, ati byaba ari ibintu bikomeye cyane iramutse ihinjiye. Byanagaragaye ko nubwo imirwano imaze iminsi ibera mu gice cya Rubaya, abaturage baho bari bakomeje ibikorwa birimo ubucuruzi, gutwara abagenzi kuri moto ndetse n'ubwubatsi. Uyu Ndizeye yavuga ko bakwiye gukomeza imirimo yabo nk'ikimenyetso kigaragaza umutekano muri aka gace. Ati ntabwo bazigera binjira muri aka gace, ati nubwo bari mu birometero bike cyane. Rubaya igenzurwa na M23 kuva muri Gicurasi 2024. Leta ya Kongo ifata kuyitakaza iyi Rubaya nk'igihombo gikomeye cyane, kuko 15 bya Koruta byose byoherezwa ku isoko mpuzamahanga icukurwa muri birombe bya Rubaya muri no teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Bityo ibi birombe bifite agaciro gakomeye cyane ndetse n'igisobanuro gikomeye ku rugamba ruri kubera hano muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Reka munyemerere nerekeze i Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemeye kurekura imfungwa za mbere za AFC M23. Abantu 37 bari bafungiye muri gereza zitandukanye muri Kinshasa bikekwaho gukorana na M23 barekuwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa mu gikorwa cyafashwe nk'intambwe ikomeye cyane ishobora kuba ifitanye isano n'ibiganiro bya Doha bikomeje hagati y'impande zombi. Umunyamakuru Steve Wemby wegereye AFC M23 kuva kera na n'ubu avuga ko mu bantu 37 barekuwe 22 bari bararangije ibihano byabo mbere yo gufungurwa, nubwo nta tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse na AFC M23. Gusa izi mfungwa zifite igisobanuro gikomeye cyane nk'ikimenyetso cy'igikorwa cy'ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande zombi ziri mu biganiro. Mu byumweru bishize nibwo ibiganiro bya Doha bihuza impande zombi byakomeje kwibanda ku buryo bwo kugabanya ubushyamirane no gushyiraho uburyo bwatuma impande zombi zigera ku masezerano arambye. Kimwe mu byagarutsweho cyane harimo ikibazo cy'imfungwa n'abafashwe bashinjwa gukorana n'impande zihanganye. Abasesenguzi bavuga ko irekurwa ry'aba bantu rishobora kuba rigamije gutanga ubutumwa bwa politike no kugaragaza ubushake bwa Kinshasa mu gushyigikira ibiganiro biri kubera i Doha. Hari kandi ababona ko ibi bishobora gufungura inzira y'uko M23 yakora igikorwa nk'icyo nyine nayo ikarekura imfungwa ifite za leta ya Kinshasa. Ikibazo cy'imfungwa kimaze igihe ari kimwe mu ngingo zikomeye cyane mu mishyikirano hagati ya leta ya Kinshasa, cyane cyane abantu bashinjwa gukorana n'uyu mutwe wa AFC M23 bafatiye ibihano bikomeye cyane kubera imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo muri Mata uyu mwaka, ubwo impande zombi zari zihanganye ndetse mu kwezi gushize. Ibi byatumye n'ubundi basubira mu Busuwisi i Montreux bajya kumvikana ku mfungwa 477 zirimo 311 zo ku ruhande rwa AFC M23. Icyo gihe leta ya Kinshasa yemeye ko igiye kurekura izo mfungwa ndetse mu minsi 10 ngo bizaba byamaze gukorwa. Gusa ibi byose ntibyakozwe nk'uko byari byemeranyijwe mu biganiro byahuje impande zombi. Reka munyemerere mfungura indi page mbabwire ko Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakajije ubufatanye mu bya gisirikare. Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongereye imikoranire mu bya gisirikare n'umutekano mu gihe ingabo z'ibihugu byombi zikomeje imirwano n'umutwe wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Minisitiri w'ingabo wa Kongo Guy Kabombo Mandiavita
kuwa kabiri nibwo yagiriye uruzinduko mu Bujumbura, rwasize yakiriwe akanaganira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na mugenzi we Burundi Marie Chantal Nijimbere. Ni ibiganiro byibanze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Muri ibyo biganiro byabereye mu muhezo, impande zombi zaganiriye ku kurushaho kurinda imipaka ndetse isangiye ibihugu byombi no gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare ndetse no gushakira hamwe ibisubizo by'igihe kirekire ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu karere, nk'uko igitangazamakuru cyo mu bihugu byombi itangazamakuru byo mu bihugu byombi bivuga. Amakuru avuga ko impande zombi kandi ziyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yasinywe ku ya 6 Werurwe 2023. Muri uko guhura kandi abatekinisiye b'impande zombi banakoze ibiganiro bigamije gusuzuma ubufatanye buriho no gushyirwa mu bikorwa neza ibyo biyemeje ndetse no kwihutisha gahunda z'umutekano zisanzwe hagati y'impande zombi. Ubufatanye buzarushaho kugaragara mu gihe Burundi bukomeje kuba umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba leta ya Kinshasa mu ntambara bahanganamo na M23. Leta y'u Burundi ndetse na leta ya Congo baniyemeje imikoranire mu bya gisirikare, bavuga ko ari igice cy'ingenzi mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse no kurinda imipaka ihuriweho. Ku rundi ruhande, Burundi, Minisitiri Nijimbere yashimangiye ko gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare n'igihugu cya Congo ari ingenzi mu kurwanya ibibazo by'umutekano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Avuga ko ari kimwe mu bintu bizatuma igihugu cya Congo kirushaho gufatwa nka kimwe mu bihugu by'ingenzi mu bufatanye n'igihugu cy'u Burundi.